सर्वेभ्यो नमो नमः। पद्य शिक्षणस्य श्लोकाः आमर संस्कृत भाषा शिक्षण शिक्षादान पुस्तक जो पद्य शिक्षणर केते गोटी श्लोक रही तार आदर्श पाठ जो अच्छी से श्लोक मान आमे देखिबा। बहिर ना हला संस्कृत भाषा शिक्षण और शिक्षा दान। दशकूप समावापि दश बापी समो ह्रदः दशहृद समपुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते। प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। वृक्षः कल्पद्रुमः साक्षात् जीवज्जगद्धिताय च ददाति शीतलच्छायां जीवनमौषधं फलम्। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। पठतो नास्ति मूर्खत्वं जपतो नास्ति पातकं मौनी नः कलहो नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। वृक्षो ददाति पुष्पाणि साकं सस्यं फलानि तु प्राणवायुं च छायां वै कुरु वृक्षस्य रोपणम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। सर्पदुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराह्णिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमद्य न वा कृतम्। गते शोकं न कुर्वीत भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेषु कालेषु वर्तयन्ति विचक्षणाः। अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैरारभ्यते रज्जुः तया नागोऽपि बध्यते। रच्छ रच्छ काननं वृक्षराशिशोभनं काले वृष्टिकारकं शुद्धवायुदायकं। रोगवारणोचिता मूलिका वने स्थिता सम्पदां हि सम्पदं काननं विचिन्तय। काननं हि जीवनं रच्छ रच्छ तद्धनं काननस्य नाशनं स्वस्य विद्धि नाशनम्। काननस्य वर्धने निरतः सत्यरक्षणे त्वं भविष्यचिन्तने युक्तमानसो भव। भिडियोटी को लाइक सब्सक्राइब आउ शेयर करवा हेबे।